Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, iride niyo ngabo abaramutsa abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Ingingo yashikirijwe n'akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajeje umutekano n'amahoro yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu bitagira umutekano byama byagarutswe ko mu nama zako yakiriwe mu buryo butandukanye n'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania. No kwegeranira Tanze yuko mu Burundi butakiri mu bihugu bibuza amahoro, cyewe naco no bivugako kuko sindi mu gihugu ndi nyuma y'igihugu. Natwe ivyo byaturyoheye cyane byatunezereye gose kuko ndibaze yuko iyo nkuru kuba bayivuga uko nukuvuga yuko bayigenduye. Yegeranyo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU irayisohoye cyo gukura Burundi mu bihugu bidafite umutekano muke, kiye ku bwanje sinobwa ngo nashakiye nabi. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania. Papa Francisco azogendera igihugu ca Iraq mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha n'ikiza cy'umugera wa corona cabirekurira. Ayo makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya yamara reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Abanyagana bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu uno munsi kuwa mbere. Eugenie Mukankuza duha ibindi. Ku biro by'amatora mu mpande zose z'igihugu imirongo yari miremire mbere ya saa moya ku isaha yo mu karere ubwo ibyo biro byafunguraga imiryango. Hari miliyoni zirenga 17 z'abantu biyandikishije gutora uyu mwaka n'ibiro by'amatora birenga 33,000. Harabarwa miliyoni zirenga 2,600,000 bazaba batoye bwa mbere mu gihugu. Barafata icyemezo cyo kugumana perezida Nana Akufo-Addo cyangwa kugarura John Mahama wigeze kubabera perezida. Mu gihe ariko amaperezida yerekana ko perezida Akufo-Addo uri ku butegetsi ashobora kuzabugumana, byitezwe ko ishyaka rye rizatakaza imyanya mu nteko ishinga amategeko. Amaperereza yakozwe mbere muri Ghana n'ikigo gishinzwe guteza imbere demokarasi yasanze abazatora bafite impungenge mu bijyanye n'ibikorwa remezo, ubushomeri n'uburezi. Mu gihe hari abakandida 12 abari imbere bakomeye ni perezida uri ku buyobozi Akufo-Addo wo mu ishyaka New Patriotic Party NPP n'uwahoze ari perezida John Mahama w'ishyaka National Democratic Congress NDC. Mbere y'itora Mahama na Akufo-Addo basinye amasezerano y'igihango bemeza ko nta rugomo kuwatsinda itora uwo ari we wese. Mu ijambo yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ejo ku cyumweru, Akufo-Addo yavuze ko isi yose uyu munsi ihanze amaso Ghana kugira ngo irusheho gukomeza demokarasi isanzwe izwiho. Yahamagariye abaturage gutora mu cyo yise itora rizaba mu mahoro, mu mucyo kandi ridaheza. Komisiyo y'amatora avuze ko intego hari gukora ku buryo amajwi azaba yamenyekanye mu masaha 28 ibiro by'amatora bimaze gufunga imiryango. Urakoze Eugenie. Papa Francisco azogendera igihugu ca Iraq mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha n'ikiza cy'umugera wa corona cabirekurira. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro vya Papa i Vatican no munsi kwa mbere. Ruzoba rwaye urugendo rwa mbere azobagize mu mahanga mu kiringo kirenga umwaka. Umuvugizi w'ibiro vy'i Vatican Matteo Bruni yatangaje no munsi kwa mbere ko Papa Francisco azogira urwo rugendo hagati y'itariki 5 n'itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka uza w'2021 azogendera umugwa mukuru Baghdad n'ibisagara vya Erbil, Mosul na Karakosh. Bruni avuga ko ikirangaminsi cy'urugendo rwa Papa Francisco kizotangazwa hanyuma kandi ko kizokwisunga uko ibintu bizoba byifashe mu makungu kubijanye n'umugera wa corona. Uzoba rubaye urugendo rwa mbere rwa Papa Francisco mu mahanga kuva mu kwezi kwa11 mu mwaka wa 2019 igihe yagendera ibihugu vya Thailand n'Ubuyapani. Azoshikana imyaka 84 ku itariki 17 y'uku kwezi kwa12. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda kandi ababa mu masekiteri atatu yo mu karere ka Nyamasheke mu burengero bw'u Rwanda basaba inzego z'ubutegetsi kubakorera ibarabara rihuza ayo masekiteri. Abo banyagihugu
bavuga ko ubucuruzi hagati yabo hamwe n'ibindi bice by'ako karere bigoranye kubera iryo barabara abantu batakiricamwo. Umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yabagendeye maze adutegurira inkuru ikurikira. Uko mwabibonye namwe nk'abanyamakuru, ntekereza ko nta modoka mwabona ntoya yacamo uretse ibeni na fuso zinyuramo. Uwo muhanda ugarukwaho n'abaturage ni wa Tyazo Cyato Yove uhuza imirenge ya Kanjongo, Rangiro ndetse na Cyato yose yo mu karere ka Nyamasheke. Ni umuhanda bigaragarira amaso ko wangiritse cyane, aho wagiye ucikamo ibinogo birekamo isayo rivanze n'amazi mu bihe by'imvura. Abahatuye bavuga ko iyangirika ryawo ryahagaritse imigenderanire n'ubuhahirane atari hagati yabo gusa, ahubwo no ku batuye iyindi mirenge y'ako karere. Ibyo bikaba byaranazamuye ikiguzi ku bicuruzwa by'ibanze bituruka ahandi. Umuhanda wa Rangiro n'umuhanda hano ku Isusa dufite ikibazo gikomeye cyane. Nta muntu ujya kurangura ngo azasohoza ibintu iyo yabijyanye, nukuza twikoreye ku mutwe tukaza umutwe watukuye wahiye. N'abacuruzi ba hano iyo bagiye kurangura batugurisha ku biciro by'umurengera kubera ingendo bakoze. Hari igihe imodoka ihera muri uriya muhanda ikamaramo nka gatatu, apakurura muri uwo muhanda akanageza ndahano ibicuruzwa byamaze kwangirika bisa nabi. Abatuye iyo mirenge uko ari 3 batunzwa hanini n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Aha hagaragara ubuso bwagutse buhingwaho ibihingwa ngengabukungu byiganjemo icyayi, ariko kandi hagakorerwa n'ubundi buhinzi bw'ibiribwa by'ibanze byankenerwa ku baturage. Abahatuye bavuga ko iyo bagize ibihe byiza by'ubuhinzi babona umusaruro mwinshi, nyamara ntiboroherwe no kuwugeza ku masoko. Mu bijyanye n'imigenderanire kandi uretse moto gusa, muri ibi bihe by'imvura nyinshi nta bundi buryo bushoboka bwo gutwara abagenzi bava cyangwa se bajya muri iyo mirenge ku ntera y'ibirometero birenga 20. Ikiguzi gihenze cy'izo moto ariko nacyo ntikigonderwa na buri wese. Umumotari ashobora kuguca 7,000 kuva mu Ityazo kugera hano, 7,000 kugenda gusa, gusubirayo nanone ibindi 7 bikagera muri 14. Urumva ko icyo kintu kirabangamye cyane, bituma umuturage wa hano akomeza gukena. Aba baturage bagaragaza ko ikibazo cy'umuhanda Tyazo Cyato Yove kimaze imyaka myinshi kizwi n'inzego z'ubutegetsi kugeza no ku rwego rw'igihugu. Bagasaba ubutegetsi kwihutisha ikorwa ryawo nk'uko bwari bwabyemeye. Tugasaba nka leta ngo ko yatwemere ko izaduha kaburimbo, impamvu itari kwihutisha vanga iduhe kaburimbo nyine bimeze ute? Hari kubura iki? Nyine nk'abaturage twebwe dufite ikibazo pe. Uriya muhanda uramutse ukozwe hahinduka ibintu byinshi cyane. Transport yagabanuka ku mugenzi, n'umugenzi wa hano kugenda ajya ahandi byakoroha. Ikindi n'imihahire yatworohera. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke zivuga ko akarere ubwako nta bushobozi kabona bwo gukora uyu muhanda ku buryo burambye. Madame Mukamasaba Polonia uyobora Nyamasheke akavuga ko na n'ubu bagikora ubuvugizi mu nzego nkuru z'igihugu. Ni umuhanda duhora dukora ubuvugizi umunsi ku wundi kugira ngo uzakorwe mu buryo burambye, ariko nk'akarere twebwe icyo turi gukora ni ukugira ngo nibura mu gihe ubushobozi butari bwaboneka bwo kugira ngo umuhanda ukorwe mu buryo burambye, turi gufatanya kugira ngo nibura dushyiremo laterite, ibinogo birimo tubisibanganye, umusaruro w'abaturage uba ubasha kugera ku isoko. Twari twabikoze mbere, ariko uko imvura igenda iba nyinshi, ya mabuye tuba twashyizemo za laterite ibyondo birongera bikayarenga. Ubu rero turi kugira ngo twongere dushyiremo imbaraga kugira ngo n'ubundi twongere tuwukore. Umuhanda Tyazo Cyato Yove w'ibirometero bisaga 21 niyo uhuza imirenge ya Cyato na Rangiro n'ibindi bice bya Nyamasheke bigaragaramo ibikorwa remezo by'ubuvuzi n'iby'ubucuruzi biteye imbere ugereranyije n'ibiboneka muri icyo gice gihana imbibi n'ishyamba kimeza rya Nyungwe. Inyigo yari yakozwe n'inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ishyira uwo muhanda mu yihutirwaga mu mwaka w'ingengo y'imari w'2020-2021 yagaragazaga ko ibikorwa byo kuwusana ku buryo burambye bigomba gutwara asaga miliyari 4 na miliyoni 400 mu mafaranga y'u Rwanda. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tugushimire Temistocle kuri iyo nkuru. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania zakiriye mu buryo butandukanye ingingo ya ONU yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu bidafise umutekano. Mugenzi wacu James Joven akorera mu gihugu ca Tanzania yatembereye muri iyo kambi araganira na zimwe mu mpunzi z'abarundi zayihungiyemwo kuri ico kibazo. Ku bijyanye n'ingingo yafashe banye no kwegeranira Tanze yuko mu Burundi butakiri mu bihugu bibuza amahoro, cyewe naco no bivugako kuko sindi mu gihugu, ndi nyuma y'igihugu, ariko ndizera neza ONU irafise intumwa zayo zagerageje gutohoza zirabona vy'ukuri yuko Uburundi buri mu mahoro. Ariko ahantu hari amakenga
nuko hariho abanyepolitike benshi kandi bakomakomeye bari bafise akamaro mu Burundi kugeza no munsi bari nyuma y'igihugu bakaba barataye igihugu bakaba bakiri inyuma. Ico kintu nico kidutera amakenga. Egome ishira hamwe mpuzamakungu oni egome nkuko yemeje yuko mu Burundi utakiri mu gihugu gifise umutekano muke. Egome natwe ivyo byaturyoheye cyane byatunezereye gose kuko ndibaza yuko iyo nkuru kuba bayivuga uko no kuva yuko bayigenduye bakayiraba bakavyitondera akayikurikirana cyane. Ndibaza yuko aho ko atakibazo kiriho mwe gusa kimwe cyo kosaba nkuko nabayibonye bisabwe yuko ayo mahoro mu gihugu cy'u Burundi ko yashirikira bakayashimangiza gose kugira abandanye bivanye nuko usanga bivanye ko tumenyereye mu kanya usanga nk'ubu hazinya umwanya mutoyi habaye akadurumbari hamuntu kandi habaye akandi kavuyo umva rero kuba yuko byiza barakwiye kubiraba bakashimangira mu mahoro nkuko bavyemeje mu mutekano bakawushimanga nkuko ne bavyemeje. Cegeranyo ishego mpuzamakungu oni irayisohoye cyo gukura Burundi mu bihugu bidafite umutekano muke. Cyo kubwanje sinobwa ngo nashakiye nabi kuko nizeye yuko ni irafise abahinga bashaka kuba baragiye gutoza neza bakabona koko ku Burundi bufite umutekano. Hama kuvyerekeye twebwe impunzi naho gusubira mu gihugu bibaye ngo kuntu twebwe nta ngwani hari gusa kimwe gusa mba tuko turaraba urazi kenshi iyo umuvyeyi atunze abana mugabo hakaba hariho abandi bana bakiri mu gahinga usanga ari ibintu bitanezereye kandi usanga atari ibintu biryoshe ngomba biryoshe bibereye umwana nk'umuvyeyi abana bose bamuri hafi bamwegereye usanga bitomoye. Aho no kuba yuko ngombye kuvuga yuko hariho abantu bamwe b'abanyepolitiki usanga nk'amasaha batariyumvira gutaha. Rero mba rero kuvuga yuko aho natwe nk'impunzi umva ucumengo hari akantu kagihaze ucumengo ari ubwo tugifise kanaka mugabo mu gihe cy'uko ryo tubonye yuko bazoba basubiye mu gihugu natwe kwizera yuko atangwane ziba zikihari ko tashaka gusubira mu gihugu atangwane n'imwe iriho atakaza na kimwe kibayeho. Kubw'ivyo rero twasaba oni yuko yogerageza kunywanisha leta y'u Burundi nabo banyepolitike bari nyuma y'igihugu kugira ngo abo bantu bababarigwe nimba hari abakoze ivyaha baharigwe bahunguke baje mu gihugu baje kubaka igihugu cyabo bagira ico batereye mu gihugu ndetse nabo batakoze icyaha bagende mu gihugu baje kubaka igihugu. Ico kintu kizotunezera cyane kandi kizodushimisha ndetse n'impunzi zindi atari abanyepolitike mu gihe abo banyepolitike bovuga ati barasubijwe mu gihugu ntihagire ingorane ziba ntihagire abicwa ntihagire abafatwa nabi bizoba bihaye icigwa impunzi zisanzwe ziri inyuma y'igihugu ndazi bazohunguka atangorane n'imwe ndetse na jewe ubwanje ninamara kumva yuko abo banyepolitike atangorane bagize atawishwe atawafashwe nabi atawarenganijwe naje nzoheza ndabishiremo umutima mvuge ntireka naje ntahe nze kubaka igihugu cy'u Burundi. Ico kintu nico twosaba umunyepolitike nawe mba ntubuzi yari icyawe karateguwe nuko rero usanga natwe mbari aho turi nk'impunzi usanga dufise ubwoba kuko mbere n'ubundi ivyabaye ko bishobora kuba ibintu by'akadurumba ibintu by'induru no kuvuga ko mbara ikiriho nuko bo batuma ko nabo bakaza hama bakabakira neza nkuko bivuze umutekano ntangira atangwaye nimwe hama bagasubira mu zabo hama tukubaka u Burundi. Hajya uravye nk'umuvyeyi iyo umwana mukoshereje harabaho ikintu cy'ikigongwe rero no kuvuga yuko kumbure nubwo barakosheje nabomba ntibyavuye kuri bene gashoga gasanga nabomba hari cyabitumye. Rero nk'umuvyeyi egome arashobora kuwumviriza hama akagira ikigongwe mugabo ata kintu kibatera ubwoba kihari. bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura umurongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Inkingo za mbere z'indwara ya COVID-19 zishobora gutangwa ku bantu bazikeneye kurusha abandi guhera muri iyi ndwi nk'uko vyemezwa n'abahinga mu bihugu by'Ubwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abambere bashobora kuzibona barimo abakozi bo kwa muganga mbere n'abandi bari mu zabukuru n'abasanganye indwara z'akarande. Naho amakuru y'izo nkingo atanga ikizere aravuga ko zishobora kuzogera mu bihugu bikenye zitevye. Ivyo n'ibindi mugenzi wacu Eddie Gwema yabiganiriye n'abahinga barimwo muganga Vedaste Ndahindwa akorera mu ishami rishinzwe kugwanya mu ishami gishira hamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu mu Rwanda na muganga Emmanuel Mwiseneza ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Muganga Ndahindwa yatanguye amubwira uko bakiriye amakuru yuko izo ngingo zabonetse. Ayo makuru yabaye amakuru meza cyane ku bwacu kuko abantu benshi bazi ko kandi bumvaga ko urukingo ariko igisubizo kirambye cyo kuba twarandura iyi COVID-19. Igihe cyose haba hataraba urukingo cyangwa umuti ukora neza ntabwo dukeka ko tuzaranduka vuba. Rero kuba harabaye ubwo by'ubushakashatsi bwemeza ko yabonye urukingo kandi rufite ubushobozi buhagije, ni ikintu abantu bose bakiriye neza, haba mu gihugu cyacu haba no mu bindi bihugu, ngira ngo bavuga bati wenda twabona iki cyago tugicika. Gusa haracyarimo intambwe zigomba gukurikizwa. Nk'ubwo ikigo kimaze kuvuga ko gifite urukingo, hari abandi bantu babyemeza. Icyo kigo wenda cyo muri Amerika cyasigiye kibigiramo uruhare. Hari umuryango w'abibumbye ishami ry'ubuzima ku isi naryo rizabisuzuma, bazana abahanga bakabireba. Iyo rero ubwo bushobozi bw'urukingo cyangwa bw'umuti bimaze kugaragazwa, noneho ryemererwa kuba bakora inkingo nyinshi cyangwa imiti myinshi kugira ngo bayitange mu bihugu byose mu neza. Rero icyo twiteguye ni uko isi yose yagira amahirwe angana ku rukingo. Kuri icyo kijyanye n'uko isi yose yagira amahirwe angana, hari bamwe mu bashakashatsi barimo abo muri kaminuza ya Duke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugaragaza ko ibihugu bikize cyane, aha navuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubudage, bo bamaze gutanga amafaranga kuri ayo masosiyete ku buryo ari bo ba mbere bazabanza kubona izo nkingo mbere y'uko zigera ku bandi, ndetse bamwe bakaba bagaragaza impungenge z'uko nta gikozwe kugira ngo izo nkingo zisaranganywe nk'uko wabyifuzaga zishobora kuzagera mu bihugu bikennye nibura mu myaka y'ibihumbi 2024. Ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo abaturage bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikennye nabo bagira amahirwe yo kubona izo nkingo zigisohoka? Ibyo ni ibintu wenda hari abayitekerejeho kera cyane, kuva tutaramenya ko urukingo ruzanaboneka hari icyakozwe. Umuryango w'abibumbye ishami ry'ubuzima ku isi bifatanyije n'ibindi bigo byitwa Gavi kizobereye mu gutanga inkingo nyinshi, komisiyo y'ubumwe bw'iburayi n'igihugu cy'Ubufaransa, hari umushinga batangije cyangwa gahunda yatangijwe yari yariswe Act Accelerator. Ni ukuvuga ngo ni access to COVID-19 tools, bivuze ngo ni gute abantu bose cyangwa ibihugu byose byagira amahirwe yo kubona iby'ibanze byo kurwanya coronavirus. Muri ibyo tuvuga by'ibanze harimo ibijyanye no gupima, ibijyanye n'imiti iramutse ibonetse, cyangwa ibijyanye n'inkingo. Iyo rero porogaramu y'inkingo yiswe COVAX ari nayo porogaramu yashyizweho kugira ngo ibihugu byose bibe byabona amahirwe angana yo kugera kuri urwo rukingo. Muganga Mwiseneza, wowe urabivugaho iki? Sosiyete ya mbere yatangaje ko yabonye urukingo ni Pfizer ikorana y'Abanyamerika, Iran ikaba ikorana na Biotech y'Abadage. Yavuze ko yabonye urukingo nyine rwagaragaje ko rukora kuri 90%. Nyuma ya Pfizer, Moderna nayo yatangaje ko yabonye urukingo rukora, ndetse n'indi sosiyete n'indi laboratoire yitwa AstraZeneca nayo ivuga ko yabonye urukingo rukora nabyo kuri hejuru ya 70%.
ubu rero icyizere kirahari. Ayo masosiyete atatu yamaze gutangaza ko yabonye urukingo, ariko twibutse ko hari izindi laboratwari nyinshi zifite inkingo nazo ziri kugerageza. Mu minsi mike bashobora kutubwira izindi. Laboratwari nka za Sanofi ari gukora, Sanofi na GSK ari gukora, yitwa CureVac nayo iri gukora, Institut Pasteur nayo iri gukora. Donc inkingo n'Abashinwa, Abarusiya bose bafite amalaboratwari ari gukora, ariko izo eshatu tumaze kuvuga haruguru nizo zimaze kubona imibare yemeza ko inkingo zabo zishobora kuba zaba efikasi, zakora ku buryo zahabwa uruhushya rwo gushyira ku isoko. Ubu rero izo laboratwari nyine ziri mu gice cya nyuma cyo kugira ngo zinoze izo nkingo zijye ku isoko, ngo mu minsi itaha nyine tuzumva ko zagiye ku isoko, hanyuma zitangire zikoreshwe ku bantu mu buryo busanzwe. Kandi tumenye ko ubu deja iyo tuvuze ngo zizajya ku isoko ni ukuvuga ko zaba zemewe gucuruzwa, ariko ubu izo nkingo zirakoreshwa kuko abantu bari muri ayo mayetide nyine batangiye gukorerwaho izo nkingo kugira ngo nibo bareberaho niba zikora. Dr. Mwiseneza, tugarutse gato kuri izo nkingo cyangwa se ayo masosiyete yamaze gutangaza ko inkingo zayo zishobora kuzakora, turebye nk'urukingo rwa sosiyete ya Pfizer bavuga ko inkingo zayo zigomba kubikwa mu bukonje nibura kuri dogere 20 hasi ya 0 Celsius. Izo nkingo ubona nk'ibihugu bya Afurika cyane cyane bidafite ubushobozi bwo kuba byabika izo nkingo, birashoboka ko zakora muri Afurika? Icyo ni ikindi kibazo, ni ikibazo logistique. Biraboneka ko ibihugu bya Afurika bibishyushye bidafite ubushobozi bwo kugira ngo ugere kuri izi dogere 20 munsi ya 0 bisaba imashini za konjerateri zifite ingufu cyane, bigasaba umuriro mwinshi. Birumvikana ko hari ikibazo no kugira ngo zitwarwe zivanwe nko mu nganda zazo muri Amerika cyangwa ahandi Pfizer ifite inganda hano i Burayi nko muri Belgique cyangwa mu Faransa. Izitwari zigeze muri Afurika no kuvuga ngo izo ndege zigomba kugendamo nazo zigomba kuba zifite ayo mafirigo afite ayo makonjerateri afite ubwo bubasha bwo kujyana munsi ya 20 munsi ya 0. Birumvikana ko ari ikibazo gikomeye, kuko nkeka ko ibyo kubona amakonjerateri afite buriya bushobozi bwo kujya muri dogere hasi ya 20 ubwo byabiruhije, nubwo mu mijyi minini muri za kapitali bishoboka, ariko muratekereza ko nko kugira ngo tubashe n'igihugu cyacu mu Rwanda ugende muri za Gikongoro, muri Shiri, muri Nyamagabe, uhabone hopitali yari ifite iyo firigo ishobora kugira izo nkingo zose zishyiremo, numva ko ari ibintu biruhije. Abize muri Afurika rero urebye azaba ari kuri izi base zindi ziri gukorwa, naho ziriya zakozwe zo navuga ko tutarizo twiringira cyane. Muganga Ndahindwa, kuri ibyo byari bivuzwe na muganga Mwiseneza, wowe ububona ute? No mu Rwanda dufite izo firigo zirahari, kuko hari izindi nkingo nanone zisabwa kubwikwa muri ubwo buryo. Ubushize murabizi ko twakingiraga n'urukingo rwa Ebola, narwo rwasabaga bene izo firigo. Iby'ibanze mu gihugu birahari, hari n'ibindi bizongerwaho bijyanye n'imiterere y'urukingo uko rwaba rumeze. Ariko ngira ngo nk'uko mubizi, ntabwo inkingo biba ari ibintu binini cyane, ntabwo ari ibintu bisaba wenda za firigo 1,000 ni ibintu bijya mu cyumba kimwe wenda kinini, ariko bisaba nyine izo nkingo ko ziba zimeze gutya. Ahubwo hari ikindi kigwa, ni gute urukingo rushobora kuza rukajya aho rubikwa habugenewe muri warehouse, ni ukuvuga ahantu hari centre hano i Kigali habikwa inkingo, ariko haragomba no kurebwa urwo rukingo ruzagezwa gute kuva aho ngaho rubitse kugera ku muturage, ruba rugomba kugendera muri ubwo bukonje bwa ngombwa. Rero abita urukingo bamwiga n'uburyo bwiza icyo kintu gitwarwamo, noneho byose biza ari pake imwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo bazana inkingo nanone zigomba kuza muri ibyo bintu byabugenewe, kuva aho zakorewe kugera mu gihugu no kuzagera ku muturage uzaruhabwa, haba mu kigo nderabuzima cyangwa mu bitaro cyangwa hazaba hateguwe.
icyo ibihugu bizafashwamo ntabwo ari urukingo gusa, n'aho ngaho rugomba kubikwa. nimba ibihugu bitabifite bizerekana ibyo bifite, ariko ibihugu byinshi usanga kubera ko n'inkingo ziba zisanzwe zitangwa tuba tubifite no mu gihugu hano mu Rwanda. izo firigo zirahari, wenda si nyinshi cyane nk'uko twazifuza, ariko iz'ibanze zishobora gutera abantu nk'abo ngabo twavugaga. Hanyuma ikindi abantu bakomeje kwibaza ni ikijyanye n'uburyo izi nkingo zizagera ku baturage bose. Urugero hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta yo yategetse ko inkingo za virusi ya corona zose zigomba gutangwa ku buntu. Ese ibyo ni ibintu n'ibihugu byo muri Afurika cyane cyane akarere u Rwanda rurimo nabyo bitekereza? Abantu bose barabitekereza. Kuba bazabitanga ku buntu ntibivuga ko urukingo rutazagurwa. Urukingo rufite ikiguzi, kuko kurukora, kurwohereza aho rujya, kurubika, ibyo byose bifite ikiguzi. Gusa nk'uko twabivuze, bya bihugu byishyize hamwe, ya miryango mpuzamahanga yishyize hamwe, yemeye gutanga kimwe mu kiguzi kugira ngo bizagere ku muturage wenda hasigaye nka zeru, kubera ko ni ku nyungu z'isi yose ngo abantu bose bakingirwe. Rero ibigo biriho bikora ziriya nkingo byafashijwe mbere yo kurukora, mbere yo kurubona, bazanafashwa no kurugira rwinshi, kurukuba inshuro nyinshi, kurwongera kugira ngo haboneke umubare w'inkingo za ngombwa zakwira ku by'abantu babatuye. Rero numva ko ni icyo gitekerezo bizakomeza bishyirwemo imbaraga kandi biyoborwe neza ku buryo tutazabona ko bamwe bacikanye. Korona virusi igihe izaba iri mu gihugu icyo ari cyo cyose izaba ikiri ku isi. Hanyuma Dogiteri, nubwo aya masosiyete ya mbere yamaze kwerekana ko inkingo zabo zishobora gukora, ariko ntabwo abaturage cyangwa se abantu bose baramenya neza ku gipimo ki izi nkingo zishobora kuzakora. Nkawe nk'umuhanga ubikurikiranira hafi, ese umuntu azajya akenera uru rukingo mu gihe kingana iki? Bizafata igihe kingana iki kugira ngo abe afite ubwo budahangarwa? Ayo makuru hari ayo mwari mwashobora kumenya ku bijyanye n'izi nkingo nshya 3 zamaze kujya hagaragara ko zifite ubushobozi bwo kuba zakora? Inkingo nyinshi zagaragaje ko zifite byibura ubushobozi burengeje 70% bwo gukingira. Hari zavuze ko zifite hejuru ya 90%. Hari n'urundi rufite 72% rwa AstraZeneca, ariko ngo iyo bitanzwe mu buryo runaka ubushobozi bushobora kwiyongera nabwo bukagera hejuru ya 90%. Ikimaze nanone kumenyekana ni uko bizasabwa guterwa kabiri, ni ukuvuga ngo habaho urukingo rumwe bagutera, wenda nyuma y'ukwezi cyangwa y'amezi abiri runaka bakongera bagatera ubundi kugira ngo byongere bwa budahangarwa mu mubiri. Ibyo turabimenyereye no ku zindi ngingo. Rero akenshi ibi bintu by'inkingo ni ibintu byigaragaza. Iyo urukingo rufite akamaro turabibona, tubona umusaruro. Murabizi ko ku isi hari indwara zacitse burundu cyangwa zagabanutse ku buryo butangaje kubera uruhare rw'inkingo. N'ubu rero niba izi nkingo zifite ubushobozi buhagije, tuzabibona ko coronavirus nayo izahita irangira, ariko birasaba umwanya. Nibwo tuvuga urukingo tugize amahirwe rukaza vuba, ntabwo abantu bose barubona mu gihe gito gishoboka, kuko bisaba byinshi nk'uko twabivuze. Bisaba kurukora, bisaba kurubika neza, bisaba kurugeza aho rugomba gutangwa, bisaba guhugura abazarutanga no gukurikirana abaruhawe kugira ngo tumenye ko koko nta ngaruka zindi zihari, cyane cyane ko wenda nko mu Rwanda ntabwo ubwo bushakashatsi bwahakorewe, ariko ni ngombwa ko tugomba gukurikirana abaturage bacu. Ni nayo mpamvu barizeye sisiteme z'ubuzima dufite, kubera ko zibasha kuzikurikirana zikamenya ko haba nta kibazo gihari. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusozereje amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya.
ndabashimire kuba mwahisemwo gukurikirana ijwi rya Amerika. Nshimire nawe benzi banje bafashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasige Beyehu. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri micro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.